3, 2, 1. Kita saksikan sel berapa ya? Sel 3 Efesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya panggung tak. Iya, masih sungkur lebih ubah perasaan lah. Ubah perasaan lu. Semangat sa beda, kani surang beda dong eh. Gol, rasa aku bukeri. Mai Tuhan Yesus. Enda nomor undi sada. Nomor undi sada. Sel telu Efesus. Nomor undi sada sel telu Efesus. Makan dina peserta perbat bos semangat sa latihan dia sada bermi enda ukuri sorangan. Perhitungkan lajuri ukuri sorangan pada latihan. Inilah dia anu pikolong-kolong sel 3 Efesus. Salam mendantai Krina. Meriah kalau kurkus kalenda membre. Aku pemeriah muaka. Ina anu panlatih na grusu pas nanagi pagkulong eh. Panlatih na sunod pagkulong eh. Benih surang aku ngerti kasal ko riris. Lalu wala tindahan. Iba suari enda emaka rende kita muji Tuhan engkap pedarat isi pusuh mamre sebab ibas Tuhan Nina adi gulit ukurndo ertoto kam adi meriah ukurndo rende kam muji Tuhan maka rende kita berkuah
sa pangandasan ka. Langan di kuy na hayon, so ko kang manis na. Siguro, di lang adi. Lagi ako kumalis, Mande. Lagi taday ko ako ise. Anara, jagang ako. Eh, kapag kamarin ng lagi daw, kung gunung si Makan sana, gunung amat. Mande ka kam. Mande, puji di batanda simbaling si Mahaga. Puji Tuhan, telah membebas kita mas hari Paskah kita. Mari surat puji Tuhan, terima kasih bersiwa. Puji Tuhan, puji Tuhan.